Nyamasheke abanyeshuri babiri bapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Inkuru dukesha Umuseke. Mu karere ka Nyamasheke habereye impanuka y'imodoka yahitanye abanyeshuri babiri, abandi 30 barakomereka. Amakuru avuga ko imodoka yagonze igare irenga umuhanda igwa mu mugezi. Umuseke bamenya amakuru ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 19/2024 ahagana saa 9:35 aribwo iyi mpanuka yabaye. Yabereye mu murenge wa Ruharambuga, akagari ka Ntendezi, umudugudu wa Kamabuye. Iriya modoka yo mu bwoko bwa Toyota minibus ifite plaque LAH042T yari itwaye abanyeshuri bavuye ku ishuri rya SC Matayo. Yakoze impanuka, abana babiri bahita bapfa, abakomeretse ni 32. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye Umuseke ko iyi mpanuka yatewe nuko umushoferi yahungaga igare ryerekeza mu cyerekezo kimwe n'icyo yararimo, ndetse ko uwari utwaye igare ari mu bakomeretse. SP Kayigi yasabye ababyeyi kumenya uburyo abana babo bagenda mu modoka. Ati turakangurira ababyeyi kumenya uburyo abana bagenda mu modoka zijya no kubakura ku ishuri. U Rwanda rwatangiye gukingira mpox icyiciro cya mbere cy'abagera ku bihumbi 10. U Rwanda rwatangiye igikorwa cyo gutanga urukingo rwa mpox, aho abagera ku bihumbi 10 biganjemo abakora kwa muganga, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora mu mahoteli n'abandi bakora ahantu hashobora kwibasirwa n'icyorezo, ari bo bazaherwaho ku cyiciro cya mbere. Mu butumwa iyi minisiteri yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo ku mugoroba wo kuri uyu wa 19/2024 yatangaje ko iki gikorwa kigamije gukomeza ingamba zo gukumira no kurwanya icyorezo cya mpox cyibasiye ibihugu byinshi bya Afurika no mu Rwanda hakaba hari abayanduye. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julienne Mahoro Niyingabira aherutse kubwira igihe ko mu ngamba igihugu giteganya zo kwirinda mpox harimo no gukingira abaturage, ariko bizakorwa hagendewe ku bashobora kwibasirwa kurusha abandi. Ati ntabwo twatangirira ku bantu bose, hari amatsinda aba afite ibyago byo kwandura kurusha andi. Ubwo niyo umuntu yabanza guheraho bitewe n'inkingo zaba zihari uko zingana, hanyuma uko byazajya bigaragara ko andi matsinda akeneye guhabwa urukingo bagatekerezwaho. Inkingo ziri gukwirakwizwa mu bihugu bya Afurika nyinshi ziri gutangwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Magingo aya abantu 4 bari banduye mpox mu Rwanda, bose baravuwe barakira, ndetse inzego z'ubuzima zizeza ko ubushobozi bwo kuyivura buhari. Icyorezo cya mpox cyibasiye ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarenga 22,000 bamaze kwandura, naho abarenga 710 bahitanywe nayo. Muri uyu mwaka virusi ya mpox imaze kugera mu ntara 22 muri 23 za RDC no mu bihugu 13 bya Afurika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashoye miliyoni 600 z'amadolari ku rugamba rw'amezi 6 rwo guhangana n'iki cyorezo mu bice bitandukanye by'isi. Muri Nyakanga 2024 nibwo abantu ba mbere barwaye indwara ya mpox bagaragaye mu Rwanda, baravurwa barakira. Inzego z'ubuzima zatangaje ko ingamba zo kwirinda kwirakwira ry'icyorezo zirimo gukaraba intoki kenshi no kwirinda imibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye, kuko ariho hari ibyago byinshi byo kwanduzanya mpox. Mpox ku muntu wayanduye bitwara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 14 kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Bitangira ari ibiheri biza ku mubiri, cyane cyane mu maso, ku maboko no mu myanya y'ibanga. Bishobora no gukwira ahandi
henshi biza bifitemo utuzi tugenda dutindamo tukuma tugahunguka uko umuntu agenda akira. Kugira ibyo biheri bijyana kenshi no kugira umuriro, ushobora kuza ari muke cyangwa ukaza ari mwinshi. Ikindi ni uko bica intege. Ibyo bimenyetso iyo bigaragaye umuntu akavurwa, nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3 aba yakize. Abo twabonanye kugeza ubu ntawagize ikibazo cyo gutinda kwa muganga cyangwa se ngo ahitanwe n'iyo ndwara. Mpox ibamo ibyiciro byinshi, ariko ubu hari grade 1B ari nayo yagaragaye mu Rwanda. Muri Congo bakagira grade 1, naho muri Afurika y'Uburasirazuba bakagira grade 2. Iri mu Rwanda ikaba ifitanye isano n'iyagaragaye muri Congo.